Yebo sanibona. Okay, so right now we have in. Let me just allow the process. Okay, Mkhondo kaShaka unjani? Ngiyaphila Qhawekazi ninjani? Looks like sizoba nenkinga encane yomsindo right now. But Mkhondo kaShaka, please come in. Sengikhona ngiyabingelela kusihlalo nakuwena Qhawekazi ngiyazwakala? Yes, uyazwakala Khomani. Yes. Okokuqala nje ake ngibonge kusihlalo ithuba alithathile lokuthi eze la ku live azokhuluma nathi singamalunga omkhonto wesizwe. Mhlambe engizokubuza kuseceleni kodwa ngicanga ukuthi kubalekile kakhulu njengenhlangano. Mhlambe we might have noticed ukuthi kuma by elections lawa adlule emntubatuba naseThabazimbi azange siyenze kahle. As a result there is a concern ekhona kubantu ukuthi sengazi ukuthi we are not doing enough as umkhonto wesizwe to advocate ama by elections. Njengoba sinama by elections azobe ese Maritzburg ngomhla ka 18 and kukhona into esike sayibona lapha nasibona engazi ukuthi kunama councillor awu2 aficturishwe umkhonto wesizwe. Now has that particular issue been resolved so that abantu bezokwazi ukuthi ilona liphi councillor esihamba nalo elibekwe umkhonto wesizwe lapha yana eMaritzburg? Yilo mbuzo nje kuphela nginawo. Thank you Sihlalo. Okay, siyabonga kakhulu comrade. Ngixolise nje kakhulu ukuthi kuye kwaba nomsinjwanyana lapha kukhala amaplate kulezi ndawo. Bese kwenza ukuthi singezwani kahle kodwa ngiyasola nguzwile umbuzo wakho mayelana nesimo leso simo sakule region yethu kuthiwa iMoses Mabhida. Sizwile leso simo ubaba uMacingwane kuyena ophetheyo la kwi-province yase KZN. Bas attendile leso simo basilungisile ngendlela abasilungisa ngayo. So singabe sakhathazeka i-candidate izoba linye lomkhonto wesizwe comrade. Kona kukhona okungahambanga kahle okuyiphutha elenzeka engeke ngisafuna ukugxila kulo ngoba ngiba kodwa ke aqondiswa kwaqondiswa lo. Siyabonga. Mkhonto kaShaka ingabe uphendulekile? Yebo ngiphendulekile sis Qhawekazi. Mhlawumbe baba usihlalo ama branches okanye amalunga nje at large asazisiwe ukuthi ubande lelo councillor so that sizokwazi ukuthi uma ngabe because ngeke sonke sikwazi ukuba visible eMaritzburg, abanye bethu baba visible more la ku TikTok na kwezinye izinkundla zokuxhumana, so that sizokwazi ukuthi sigijime nalo i-councillor lelo ukuze singalibeli njalo singena ama by elections tholo 1% or 2% because abantu kumele babazi ukuthi kunama by elections and nanti councillor samba nalo. Thank you. No, ngiyabonga kakhulu. No, ukwaziswa wonke umuntu uzokwaziswa whole be province uzosazisa kusinikeza information bese kanjalo futhi nabaholi be region wonke umuntu uzolithola ulwazi ukuthi bani candidate kulonda. I think Mkhonto kaShaka enye into singayisho ukuthi sicela uhlale kuleli page lomkhonto wesizwe 1. It will be sharing yonke information irrelevant when that time comes. Ngiyabonga. Ngizocela ukuthi mangabe sewukhulumile wehle khona kuzongena abanye. Ngiyabonga kakhulu Mkhonto. Ngicabanga ukuthi njengamanje uSithembiso sephumile. Ngicela ngikhona nani? Oh khona, okay. Ngicela uSithembiso angabuza ke noma ungakhuluma ofisa ukusho baba. Siyabingelela kakhulu Nandi, siyabingelela kakhulu Chair Baba Nhleko. Yebo. Siyabonga kakhulu ukuthi sinibone nikhuluma nathi kakhulu
Baba nje kakhulu engifuna ukubonga kakhulu nje ukuthi umkhonto uyakhula kakhulu, kodwa iningi ingcindezi esemawadini emphakathini. Kwesinye isikhathi u-end up umphakathi ufile ngazuthi mhlambe subeka emumva noma umkhonto wesizwe ubeka emumva, mase kuthi mhlambe laba basuke belida imphakathi ibona abantu abaphambili. Indawo eziningi zike zikhale kakhulu ngabantu abasuke belida emawadini, and ngaso sonke isikhathi mangabe bevela kini bavela kube ngathi yonke into ihamba kahle, yonke into i-right, kanti i-damage inkulu kakhulu esuke ikhona emphakathini. Siyafisa babe ngazuthi mhlambe ngake mhlambe nehle ningayi leadership lesuke ikhona emawadini, kodwa niye straight kwi-community yomkhonto wesizwe nizwe ukuthi babona kanjani, ithini into yabo, ngoba sizolimala kakhulu. Lezi ndawo esilimale kakhulu kuzo mawujalandela uyabuza ukuthi kwenze njani, ufumaniseka ukuthi cha indaba isuke lapha kulabo abantu abasuke behola ngaleso sikhathi leso kulowo mawadi leyo. So kungcono ukulahlekelwa umuntu oyedwa unabantu abawu-10. Ilokho kwabanye futhi ucela kakhulu nje ukuthi nje engathi ningayibuka nale yamawadi ngenisondele kakhulu kuyo, ningahlale leadership kuphela, nihlale nabo ama-member omkhonto wesizwe, ngoba kuningi kakhulu okwenzakalayo lapha phansi emawadini. Lento eyenzeke eMaritzburg singayibuka light yamakhansela awu-2, kodwa into engase uyithole futhi 2026 usuyibona siyenzeka nakwamanye amawadi ngenxa yokuthi bona laba suke belida banabantu babo yonke into yabo nje bayenza ngendlela yabo, aba-involve wonke umuntu ekutheni mhlambe wena suyimember omkhonto wesizwe, aba-involve umuntu, bahamba ngendlela yabo. Imost yabo-ke baba sisuke emaqembini ethu sisuka kuwo sajoyina umkhonto wesizwe, abanye bethu kade beabaholi ngale la besuka khona. Uma ngabe sebefika la abanye deba amakhansela mhlambe bakhishwa umphakathi, uma ngabe umuntu esebuya ngalana umkhonto wesizwe kade ngale mhlambe ayikhansela wakhishwa umphakathi, uma ngabe sebuya ngala automatically leyo leader uzoyilwela and alide kwi-community. Ufumanise ukuthi manje akasahambi ngenqubo yomkhonto wesizwe, usehamba ngendlela leyo ukuthi vele mina nganginabantu bami engangivele ngisebenza nabo ngiphusha nabo. Leyo nto leyo baba le iyawulimaza kakhulu umkhonto wesizwe, igcina you-divide phakathi, ugcina kungasafiki la kufuneke kufike khona. And manje into ebuhlungu kakhulu, yonke into egcina siyenzeka iphinde ibuye futhi kuthina esilaka TikTok ishaye thina futhi, yabo singasakwazi ukusiphendulela. Ngamanje khona into yokuthi mangabe uyibuka nawe ubone ukuthi le ngayidefenda ngiyithini masisinje, yabo. Ngiyacela kakhulu lapho ukuthi nje nehle niye kubantu emawadini nibezwe ukuthi bathini, ningayi kwi-leadership lesuke ikhona lapho losikhathi leso. Hayi baba imabhedi yagcwala, siyabonga kakhulu. Ayigcwala imabhedi. Ngibonga kakhulu ngalembono yakho osuyibekile. Empeleni lembono osuyibekile ibaluleke kakhulu ngoba isigaba esikuso manje somkhonto wesizwe ukuyakha inhlangano. Yebo selidlulile lokhethweni, kodwa manje challenge enkulu kufuneka siyakhe inhlangano. Ekuyakheni kwethu inhlangano kufuneka siqinisekise ukuthi iy'nhlaka zenhlangano zinikwa amandla afanele ukuthi ikwazi ukusebenza, ikakhulukazi iy'nhlaka eziphansi kuma-voting districts wethu, ama-sub-regions kanye nama-regions. So iqiniso elingephiko lelo olubekayo elithi kuyadinga ukuthi ke sisuke njengoba sesiqala manje ukuthi iy'nhlaka ey'khona at a national level seyihlanganisa nalezi ama-province ey'landelayo. So sisuka ama-province bese ngena kuma-regions nama-sub-regions sesiyehla-ke sibheke ezansi. So sizothathela phezulu lokho kusho ukuthi kuyadinga ukuthi sibe nakho ukuya phansi kubantu bakithi, sibe ne-direct interaction kanye nabo mayelana nokwakhiwa kwesimo senhlangano. Kodwa iqiniselo lodwa nje limsulwa lithi
funeka amalunga ethu kube yiwona azizwa enamandla emazingeni aphansi ekwazini ukufaka isimo sempilo enhlanganweni kanye nokudriver inhlangano ukuthi ibheke into yokuqala le. Okwesibili, izoba khona imizamo yokuzama ukuxova ney'ngxabano ezingathi shuka shakwacima sibanga lokhu sibange lokhu. Kodinga abantu bakithi sizifundise ukuthi cha, ake sibeke imizimba phansi, ke singangeni kule trap yokuzama ukuhwebhana ngaso sonke isikhathi, ngoba ngeke isisize leyo nto leyo. Into esiyidingayo ukuze sikwazi ukuphumelela, sidinga ukubumbana, sidinga ukuthandana, sidinga ukuzwana, sidinga ukuthi ukuzwana ke bakithi akusho ukuthi uma sinembono ehlukene kusho ukuthi asezwana. Kukahle ukuthi imbono yethu uma ehlukene ebese siyithunga lento ngokukhuluma kuzofinyelela la esithi sihambe indlela eyodwa khona siya phambili. Nangibuka lapha ekukhuleni kwami sadlala izinto ey'ningana kwakukhona nento yokugijima okuthiwa i-relay. Uma kugijima umuntu ozokunikeza i-baiting wena muntu ofuna kuyemukela, uma nizolibala ukuthi ukunika kanjani isiqathakile sikule phansi okunye ikhahlela kuyele bayakushiya abanye abantu bagijima. So iqiniso linyeke ngesikhathi thina bantu baleli bale siyilo silibele ukuhwebhana, singabambani, singathandani, singayi phambili, ezinye izizwe zizosehlula futhi ngeke siphumelele kulento esiyifunayo yokubumbana kwabantu bakithi babambane ngezandla ukuze sibuyise umhlaba, sibuyise isithunzi sethu, sibuyise ubuthina bobuntu bethu njengoba kunjalo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Sithembiso Khomo for i-contribution yakho kulo live. Sizocela ukuthi uthi ukuwehla kancane ube ngale so that sizokwazi uku-add omunye. Siyabonga. Bese sicela Mamzolo ungangena mama. Commander, morning. Morning. Sanibonani. Yeah, njani Chair? I know siyaphila. Ngiyabonga Chair i-opportunity. Mina I represent the smallest region, Region D, eGauteng. Chair, mina bengicela because now I feel like sisabotagwa leadership enisibekela yona from a region ne provincial. Iyasabotagwa Chair, because I didn't get the chance ukuya eForslorus ukuyozwa umkhabulo because kwathiwa kuzokhishwa amabhasi, akuzange khishwa amabhasi, kukhishwa amaveko and nguzwa nokuthi ibudget ibiphumile. So manje inhliziyo yami ibuhlungu Chair because I'm the yanga lana. Ngimncane angikho ku-youth league, ngiku-motherboard because youth league mina for mina yangapha angazi ukuthi ngayibeka kanjani Chair. Kwamanje sabothajiwe, asikhona ukuthi sifike, asinayo thina imali yokuthi sigibele Chair siye e-KZN, asinayo. Besithi siyazama bathi thina sigcwalisanga i-stadium kwasho kwacima thina kusiyithe ama-members and the community Chair. Thina sifelwa i-leadership eniyibekile kuma-region ephinde izozikhethela yona i-leadership yayo kuma-zone Chair. Sabotage. This thing happened guma elections. I was there. I told them Guti, this is this and this and this. Guze swawina ama elections zone yethu, but they didn't listen, and this is happening now. So mna bengicela Chair Guti nina from the national nikhona ukuthi niyehle. You can't start from phezulu. Uma utshala Chair uqala enhlabathini. You start from the roots. Ni check ukuthi abantu enibabekile banjani emphakathini. Labantu labeni babekile Chair, they come and lie to the community bathi bazobanika ama 2.5, especially laba bathi baphiwe njengathi ngesiphiwo semoya, bathi kumele sijoine ngenkani bazosinika ama 2.5. Leyo nto leyo uma bese bangawatholi labantu ama 2.5 izothina ebantwini Chair, izothini sho ukuthi MK ifoster abantu ukuthi bajoine bazothola ama 2.5. Yilento bona bayishoyo labeni babekile kuma region nama zone.
So ngiyacela mina che niyehle from phansi ngiqale nizobona ukuqala ukuthi kahle kahle labantu bane impact enjani kumphakathi. Bane impact enjani ikipa lezi ze first anniversary bebayidayisa che. Bebayidayisa estadium bayidayise nasekuseni before kuyiwe for Slaughterhouse, which is wrong. Bayidayise ngama 50 rand. Abantu che bayithanda MK and people they love umkhulu because they know ukuthi umkhulu uyenza into e positive kubantu akazi nje akhuluma amanga. But now bona I think they were bought from our competitors. Baya sabotage che from the elections and then now. So wina kanjani 2026 thina kuma by elections uma kwenzeka kanjena. Ngiyacela mina che, ngiyacela ukuthi nina from the national niyehle niqale nicheke ukuthi lokho esikushiye ezantsi kunjani ukuze isihlahla sikhule sibe nama leaves are green. Yebo, ngiyacela nje che. Ngiyabonga. No. Ngibonga kakhulu comrade ngalokho sikubekile. Umyalelo kaPresident uthi empeleni udinga sihambe ngokusheshsha sithi uphakamise inyawo odabeni lokulungisa udaba lama-structures kakhulu ngazi siqale ngama-provinces. Ama-provinces amabili sesizamile ukwenza lokho, KZN neMpumalanga. Kodwa lamanye ama-provinces kusenomsebenzi okudinga masiwenze ngokukhulu ukushesha ebese sehlela kuma-regions nama-sub-regions ukulungisa izimo zakhona. So lo nto isho ukuthi ubuholi buka-President uZuma uyasibona isidingo salento oyisho ukuthi masehle siye phansi solungisa izimo zakhona. Nanokuthi-ke abantu bakithi abayeke ukuba namanga baqabuke ukwenza izinto ngamanga. Yabo lento yokuthi uma ngifuna ukuthi ube yimember ye-MP bese ngisho into engekho ngithi hayi ngizokunika umsebenzi noma ngizokunika ini akulona iqiniso lonto akushe lokho ngoba ngisho ukuthi khona umuntu owenza omunye isilimo uyabona. Kanti kufuneka sifunde ukuthi empeleni umsebenzi wethu njengabantu wesike masingabaholi kufuneka sifunde ukuma eqinisweni ngaso sonke isikhathi ngoba ukuhamba ngeqiniso kuyingxenye futhi yokubuyisa lesi sithunzi esikhuluma ngaso isithunzi sobuntu bethu, isithunzi sokuthi singabantu abaphokophelele ukwakhiza nokuthuthukisa abantu ezweni. Ngeke ulithuthukise izwe ukuhamba ngolayini wamanga. So kuyadinga ukuthi masikhuzane kulonto. So iqiniso elingephikwe futhi elibalulekile lolibekayo wena dadewethu. So ke kufuna ukulungisa futhi asibhukuleni sizama ukulungisa. I-MK ayikho esimeni esihle sokuba nemali sikubeke lokho. Angisho ukuthi sengikhulumela ukuthi ingakho kwenzeke ezinye izinto lapha nalapha ngezelethile, kodwa ke ngifanekise nje inhlangano njoba izobe ibuthene lapha emabhida estadium. Ngiyazi ukuthi ama-comrades amaningi asuka kuma-provinces ayafisa ukuthi ehle eze lapha KwaZulu-Natal, kodwa manje inhlangano enayo futhi imali yokwazi ukwenza lokho ayiqinile kahle hle ohlangothini lwemali. So ikwazi ukubhekana ney'ndleko ze-stadium mhlawumbe ne-transport ey'ndaweni ey'seduzane khona nani ukuze sikwazi ukuthi sihlakane sibungaze indaba yokuhlanganisa unyaka. Sithembe ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sohamba isikhathi isimo sethu njengenhlangano sibe ngcono ukuthi ngonyaka wesibili mhla celebrate sokwazi ukuthi siphelelise wonke ama-provinces kube nendlela yokuthi wonke umuntu sibe ndawonye sikwazi ukubhiyoza ngendlela ofanele masibhiyoza ngayo. Siyaxolisa ukuthi nje kukhona abantu bethu ama-comrades bethu akwamanye ama-provinces angakwazi ngisho ukwazi ukuphumelela ngesimo seyimali ukuthi bakwazi ukufika la. Siyabonga sisi. Siyabonga Mamzolo. Ngiyabonga Commander.
Yebo. Alright, siyabonga. Ngizocela uwehleke Commander khona kuzokwazi ukungena abanye ngiyabonga. Bese sicela uKamhlaba alandele Kamhlaba. Sanibona sisi noSihlalo. Mina ngizozama ukuba mfishane. Sihlalo, I think mhlambe umuzwa ama complaints akhona almost wonke ayafana. Ama complaints akhona with regards to izinto ezenzakalayo. One of the things that we have seen, this is not the first time lokhu kwenzeka kuyinhlangano zethu. Kunenhlangano enye ngingisho ngegama engike ngabona omunye umfana wayesebenza kakhulu iqembu masaqala lelo qembu lasebenza kuyena phansi phezulu. Thema sekwenziwa uma elections le genge nje yayiphuma nabo le bafika basidlalela ku tavern baba u30 bafika bamvota out from nowhere. So one of the things that I suggested, which is into bengizele mhlawumbe ukuthi umkhonto uza nayo futhi uza kahle in terms of not going for ama elections but appointing abantu. I think moving forward, which is into ebebhlungu for mina ukubona siluza ama by elections, especially ngapho kulelizwe la kwaZulu. Ngoba ama by elections amaningi siyawaluza, even after ama elections ama by elections okumele ngabe sawawina sawaluza, which is into ebekuba bukhombo. Mina isuggestion yami wena Sihlalo ukuthi asike sihambeni sicingeni abantu ongabaholi emphakathini noma ungewona ama members lokhuzana omkhonto siba convince with regards to izinto esifuna ukwenza ngoba kunabantu okungabaholi kodwa abangacheme na any organization. These are the people that we need so that they can be able to build the organization, so that they can be able ukuthi benze lezi zinto esithi sifuna ukuzenzela abantu. Ngoba igenge eningi ifike yagcuma la kumkhonto lento engisho futhi ukuthi abantu abaphuma kwamanye ama organizations kanti bekuma position abanye abantu abaluza ama position kula organization. So umkhonto kube opportunity for bona ukuthi bakhona ukungena bakhona ukuthola amalokuzana ama position. Angithi bonke kunjalo khona abangena kumkhonto voluntarily and sincerely baba they are part and parcel of ilokuzana umkhonto kodwa i-history iyasifundisa ukuthi angesisho futhi namagama abantu ukuthi kunabantu abathengwayo khona abanye ongo president kwezinye inhlangano ongazi ukuthi baqhama kanjani kwagcina so ngo secretary general sibe ngabo president. So into engisho ukuthi nala sinenkinga injalo okwami wena Sihlalo ukuthi asibhekeni abantu abazokhona ukulida. Kunabantu aba-prominent kuma-communities, mhlawumbe umuntu uprincipal wenza kahle, abantu bayamthanda, umuntu abangakhona ukumlandela. Kunobishop okhona osebenza kahle emphakathini, abantu abamthandayo, wonke abantu bayamthanda, abantu abangakhona ukulida. Ngoba inkinga yami ile ndaba ukuthi abantu baphanta ngayo yonke into, baphanta ngepolitiki, baphanta ngamasonto nazonke. So for me nokwamanje laba thina sizije ukuthi singama-politicians asike sibekelwe eceleni, ake silandeni abaholi beyindawo kube yibona sibaconvince ukuthi sicela nizeni nizosinceda sizohola leqembu lethu, especially when it comes to amalokhuzana what's this thing ama local lokhuzana government, ngoba sizofa kabuhlungu iyakhombisa ukuthi sizofa and sibulawa yilabantu laba enibabekile ukuthi kube yibona kuzoba amakhansela. Ngiyabonga Sihlalo. No, ngiyabonga. Uthe ubani igama? Umzwandile uMaphumulo Kamhlaba. Maphumulo Kamhlaba. Okay. Kamhlaba. Maphumulo ngiyabonga mfowethu kuleli phuzo olibekayo ngoba i-debate esinayo leyo at a national level ukuthi going forward akusithi nje endaweni zethu thina abantu kunabantu ozothola ukuthi akayona imember ye-MK kodwa u-influencer ngendlela e-positive ne-constructive ne-progressive emphakathini, kodwa enjalo nje uyayithanda lowo muntu i-MK noma engayona imember. So iphuzu lakho lithi mina-ke li-correct ngoba nale debate esinayo kwezinye indawo at a national level umbone engaqhamuka nawo lo. So ngiyajabula nje ukuthi ukhona umuntu ongisekelayo kulo mbono uthi kwesikhathi asoke sibuke abantu ngendlela abesuke be-influential ngayo endaweni. So cishe ube ngo-2026 angifuni nje ukulenda ngoba kuze kuthiwa sengithele kodwa cishe ube ngo-2026 sizolivula leli thuba lokuthi abantu ey'ndaweni masesifuna amakhansela azomelela i-MK kufanele bebe nokuphawula
bakhipha umuntu phakathi kwabo ababona ukuthi angakwazi ukumamelela. Ngaleyo ndlela lesi sifiso sakho nami lesenginaso sokuthi kukhona nje kube khona endaweni umama nje esazi ukuthi yazi lo mama la endaweni izinto mayizokwenzeka zenzeka ngenxa yokuthi ukhona yena, futhi abantu bamhlonipha, bemhlonipha nje bayamuzwa futhi abantu hayi ukuthi bamesamba, bamhlonipha, bamnikeze indawo yakhe efanele ngoba ukwazi uhola umphakathi ngendlela ethile engajwayelekile. Labo bantu kubalulekile ukuthi silunake udaba lwabo ngoba i-MK eyabo bonke abantu. Ngoba i-MK eyabo bonke abantu sizokhuluma. Ngiyaxolisa Chair, ngicela uSicekzini avale i-mic. Ma ungena kwi-live ngicela uvale i-mic because iya-disturb umsindo. Sicekzini or KZN ngicela uvale i-mic. KZN ngicela uvale i-mic. Thank you Okay. Ungaqhubeka Chair, ngiyaxolisa ukunqamola. No, bengisho lokho nje noma ngeke ngifuna ukugxila kakhulu manje ngoba ikhona i-system ofuna mayidevelop yalokho ikakhulukazi mase sibheke ku-2026 kodwa iphuze libaluleke kakhulu ngihambisana nalo mina. Ngijabula nje ukuthi uMaphumulo ukhona umuntu ongisekelayo kulento ngoba umbono omuhle kakhulu lo. Siyabonga kaMhlaba. Bengicela ukuthi uwehlele ngezansi bese sicela uSurvivor aqhubeke. Ungangena Survivor. Ngiyabonga. Morning Commander Khawekazi Nandi, siyabonga kakhulu sisukusilethela lo live. Greetings to ubaba, siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi Commander Mkhulu eliqhamuka esihlalweni esiphezulu. I think what we are doing kwi-MK is very unique, ukuthi sithatha abantu abakwe leadership sibabuyise bazohlangana nabantu on the ground, and this is our thing, and we are the trendsetters as much as we were the trendsetters yokuthi simobilize kwi-TikTok. Sengathi singaqhubeka kanjalo. Thank you so much. Into ebengistrong kakhulu kuyona ngithi ngizo abaningi sebeyithintile bekuyile ndaba yama councillors nama leaders ukuthi come down to to community. Kodwa just to add on that one, I actually once spoken about ama councillors. Ubaba uKhoma I think touched on that. Baqhamuka ngala bekade beyama leader beze ngala bezoba ma leaders or bafune or bademand ukuba ama leaders. I think kufanele si noma kwenzeka lokho kukhona ukuthi uidentify i-leader as i-leadership ye-MK. Ama leadership ye-MK besicela kube yiyona identifier abantu ngokuthi ize phansi, which is something that has been spoken about. Kodwa to add on to that, laba bantu bafika ne experience yobusela, ne experience yobubhuli, ne experience yokungasebenzela umphakathi. So maybe ama interviews sisaqala vele kodwa mhlambe something that could help in future. Ama interviews kubhekakale ukuthi the trustworthy reference, and then ama leadership who is in charge of that, they do diligence on the chosen person ekhethwe umphakathi, ngoba kade lokho ophumayo ukaMhlaba nje bade khuluma ukuthi abantu abebesebenzela umphakathi, and then just a group of people about 30 babuya bazovota. Uyayibona leyo nto ukuthi ingozi if ukuthi i-leadership is not actually connected with umphakathi, because umphakathi ozokwazi ukusho ukuthi no, this is what has been happening. Maybe going forward as well, as soon as abekwa ekhethwa lo khethwa, i-review every 6 months of what have you done for the community. Ku review every 6 months ukuze umuntu ohlele esihlalweni akhishwe uma kukuthi akawenzi umsebenzi. I would also like to request
TikTokers to be given irresponsibility, you know, on the coming event. Unfortunately, I'm out of the country. Kodwa we coming event yes Sunday. I think singakwazi ukukheba le problem eyenzeke ekade khuluma ngayo usisi I think ukamzolo if I'm not mistaken obekhuluma ngokuthi ama t-shirt ayidayiswa ama TikTokers yibona abantu ama true fighters and mobilizers of ilokhu EMK. I don't see any single member a TikToker idayisa ama t-shirts. Ake benikwe responsibility ama t-shirts azodistributwa emphakathini akakanikwe azodistributwa on the 15th anikwe ama TikTokers ofuna EMK t-shirt okuyiyona ephuma mahala azi ukuthi uza kuphi kuyi-TikToker because thina sikho la ngemali thina sikho la ngani sifuna uqhuba umzabalazo sifuna abantu ukuthi babone ukuthi MK is a true is a true organization as a liberator country. The other thing, the last point enginayo on transport siyasabotajwe kakhulu ukuya Orlando Stadium mhlawumbe kwi transport to eMabhida. What can be done to actually avoid that sabotage? Kukhona inesenike nakucabanga ukuthi mhlawumbe to avoid what actually happened ngokwese Orlando Stadium overnight kwakugijima ama messages ukuthi no ibhasa isekho but eventually it actually turned out ukuthi kwabantu beANC be confuse ama members as a result abantu abanye bavuka bangahamba kanti amabhasi akhona ilokho amabhasi ahamba engenaba abantu ngenxa yokuthi ba misinformwa la kwakhona abanye amabhasi sokuthiwa no esekhanseli ukuthi amanye amabhasi angafika. So manje I was thinking ukuthi the question is there anything that has been put in place to avoid that situation? And ngiyabezwa nabantu abaningi bakhala nge-transport. How are we going to ensure that those people who really want to get to Mabhida on Sunday, they are catered for with regard to transport? Ngiyabonga my leader. Thank you. No, siyabonga kakhulu dadewethu ngombono wakho. Empeleni ngimbono yakho. Uyazi kwesinye isikhathi izinto ezihlangene nokuhlela izinto ze-organ nokuthi sakhe ama-structures wethu in a particular region or sub-region or even at a branch level or VD level. So kahle lezi zinto esikhale ngazo ngendlela esikhala ngazo ngalendlela esisho ngayo sibuye sidalwe ukuthi sisenama structures angekho strong on the ground. Ilento engithi ke ile anti president wethu Baba Ngqamalana funeka sisheshe ukuyilungisa lonke ngoba lo masikwazi ukusheshe silungise lonke ngasizoba ne capability ukwazi ukuyihandlisha sihlanganise kahle lezi masuku ezarrange izinto ezingama events afana usisamnazo zonke lezi ezinye izinto othola ukuthi sibe nazo ngohlelo lalomgubho wethu on Sunday. I-report esiyitholile yokuthi maybe unlike in the Orlando Stadium this time around sinabo abantu aba-coordinator i-transport ngowama-ward for an example in certain areas. Now lo nto mhlawumbe izosisiza futhi ekuthenini abantu bakithi makucoordinate in the transport ifuneka mayimanagwe ngayiphi indlela ngoba phela angithi sibonile last time ukuthi kwaba khona i-element
yokusabotageka ngendlela ethize. So I think loo nto wena sesizozama uku-mitigate against le element oke wakhuluma ngayo. Sisola ukuthi ekuqaleni konyaka sizongena manje entweni yokufocusa kakhulu ey'ntweni ze-policy development, develop ama-policies wethu. And amongst that kuzoba i-question phakathi kwalezo zinto kuzoba i-question yento ye-election strategy, for an example. Kuzofanele idile nale ndlela nina comrades enikhuluma ngayo kanye nami futhi le ndlela engikhuluma ngayo ukuthi senze njani ukuthi masiyokhethweni ikakhulukazi ukhetho lwama-ward for amakhansela, senze njani ukuthi abantu emphakathini banikwe amandla uku-identifya abantu okuyibona ufanele bamelele ukukhansela on behalf of EMK. But in that process ikhona le flexibility ofuna sikwazi ukuyifaka yokuthi ukhona abantu aba-influential ngempela emphakathini, sengisho influential ngendlela e-positive ngoba khona ba-influential ngendlela e-wrong, kodwa abantu abane-sense of community development, for an example, from a positive and a constructive point of view and progressive sort of orientation as well. Izosiza kakhulu loo nto le. So siyibonga kakhulu imbono yenu nina bantu bomkhondo wesizwe. Umsebenzi wethu asiwakheni umkhondo, uqine umkhondo ngoba ilona themba lethu lokugcina leli lokulungisa lesi simo. Nginesho ukuthi masigejala abantwana bethu ngeke bafane nathi ekusukumeleleni lesi simo, ukulungisa lesi simo esikuso. So asingadlali ngaleli thuba. Siyabonga. Siyabonga Survivor, bengisacela wehle bese kungena uFeleba and ngicela nje ukunazisa on the kancane nje Sisinandi. Kancane nje Sisinandi bese kuyimina uyakhumbula ukuthi ngiphumile bengisemva ka Survivor ekuqaleni. Okay, sengibonisa uphezulu baba. Okay, kulungile ungakhuluma, but before ukhulume bengifisa ukunazisa ukuthi ngo 10:30 sizoyienda le live because we have to go to a press briefing. So ngenzela nje ukuthi sikhulume siphuthume ngoba senzele ukuthi wonke umuntu makangene. Ngiyabonga. No, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Sisinandi, siya appreciate nje indlela osiphatha ngayo ngani yakwethu. Ngibikelele lapha ku chair, siyabingelela ababuhleko kunjani? Siyaphila mfowethu. Siyaphila man. Ake ngiqale nje ngokubonga kakhulu umhlonishwa indlela enisinakekela ngayo. Ngiyacabanga ukuthi umkhonto wesizwe iwona kuphela owenza okuhlukile okwazi ukuthi ubuye uze kuthina, and thina lapha njengoba nje esihlezi sikhona la ko TikTok siya appreciate makukhona abantu abasebuholini obuphezulu njengana abakwazi ukubuya bezolalela ukuthi thina on the ground sizizwa kanjani. So siyabonga kakhulu nje umhlonishwa, sengazothi lento ingahlezi iqhubeka njalo yenzeka ngoba ngiye ngibabone nomhlonishwa uAndile Mqithama ama members of parliament nabanye bayakwazi ukuthi bebuye beze kuthina, omhlonishwa uManyi sinokubabona ukuthi bebuye beze kuthina la on the ground. But appreciate kakhulu nje umhlonishwa uNhleko sihlalo wethu indlela enibuya ngayo nje nize kuthina, siyabonga kakhulu. Ngiphinda ngibonge kakhulu umhlonishwa ngoba ibalekile lento lena ukuthi sisho siphinde siyiveze futhi as we speak. Indlela zethu zibheke ekuthenini umkhonto wesizwe uzohlanganisa unyaka. Lokhu okumele futhi nathi sikunderstand kakhulu ukuthi umkhonto wesizwe njengoba usasemusha nje ziningi ingqinamba obhekana nazo along the way. Siyabonga nje ukuthi kuze kufike lesi sikhathi umkhonto ngempela siubona ukuthi usalwa on the ground. Baba uNhleko kade kunama by elections eThabazimbi. Lapha sibonile on the ground indlela abahlonishwa abalwa ngakhona, indlela futhi abalwe ngoba ngiyacabanga ukuthi eThabazimbi umhlonishwa uNhleko ilapha besingenayo isithi. But it's amazing ukuthi
kukhona ama-political parties asemadala aseneminyaka abakhona but uthola ukuthi siwampintsha eduze ngoba abantu bebenalento leyo ukuthi umkhonto wesizwe it exists in KZN but it's amazing nanokuthi sinanamakhansela ngisho nasey'ndaweni ey'kuphi ezingaphandle njengabo-Marikana leyo nto leyo inkulu but abantu basuke befune okumore kunalokhu okumele bekwemukele ngaleso sikhathi okusuke kuvela ngakhona nalento ama-by-elections yes siya-understanda mhlonishwa uNhleko ukuthi abantu abasuke bebekiwe laphana as ama-candidate mhlawumpe abantu bafike besijikele ngokuthi sibeka thina abantu abangafunwa yibona but leyo nto leyo yinto engiyibukayo ukuthi isengalungiseka even ngisho nakulama by-elections nje esiya kuwo into engiyaye ngiyifisa ukuthi sengazothi ngenzeka baba uNhleko ukuthi sengazothi ngathi makiwa kuma by-elections sengazothi ake senze example ngolundi uma kuyokwenziwa ama by-elections olundi kufuneka kutholakale a central place ezokwazi ukuthi ibize onke amawadi akhona olundi noma ngabe kuthiwa ama by-elections akuward 10 but even ngisho no ward 4 no ward 5 no ward 6 kuyafuneka ukuthi ube khona uzogaina i-momentum uzonikeza i-support nanokuthi uma sekuyiwa door to door ngibonile nje umhlonishwa uDeputy President ngempela esebenza on the ground ilanga lishisa engena udoor to door lowo door to door uyadingakala ukuthi wenziwe ngisho nabantu abaseduze amawadi aseduze kwalelo wadi lelo okusukekiwa kulona so ngiyabona nami ukuthi lezo zinto lezo yizinto ezisadinga ukuthi thina njengomkhonto wesizwe sikhule kuzona and zizokwenzeka ngoba nikhona baba uNhleko niyasebenza on the ground niyayinikela futhi emsebenzini wenu bakhona ngisho nanomhlonishwa uShongwe bayasuka eParliament bebuye bezikithi on the ground bezosebenza nathi but enye into baba uNhleko chair wethu sengivala engengayibuka umkhonto wesizwe abantu they have to understand ukuthi it's under attack chair lapha eMpumalanga sibonile ukuthi kube khona icase eyenzekile ngomama uPhadi lapha but umama uPhadi unasi isibindi sokuthatha usocial media ame kwi-platform amemezele umhlaba wonke a-attack onke ama-leaders asuke khona abekwe i-high command uke wa-attack nje including ngisho nanomama uMkhwebane and leyo nto leyo uyayizwa ukuthi buhlungu and nabanye abantu abasemaceleni baba uNhleko bayasizakala ngathi and bayakwazi nanokuthi besi campaign ngaleyo ndlela into bese ngiyifisayo ke esihlalo ukuthi abantu abanjengalabo siyafisa ukuthi sengazothi ningaba khona into order niba discipline ngendlela niba discipline ngayo ukuze sizokwazi ukuthi umkhonto wesizwe kungabe kusenzeka ukuthi udicampaign-eke futhi udicampaign abantu abakuma position aphezulu ngoba isibindi nje sokuthatha i-platform ukhulume budlaphu ukhuluma amagama nenhlabathi ngeorganization othi uyayithanda uformulate abantu bakho uthi wena ufuna a young deputy president kodwa njalo ukhona ubaba uHlophe leyo nto leyo uyenza kanjani leyo nto leyo ube wena uyilunga lomkhonto wesizwe yizo zonke lezi zinto lezo kufanele siyi-understand thina on the ground but ekugcineni esihlalo wethu nginombuzo ngicabanga ukuthi ngiyawubona uyaseculator but bengingathanda ukuthi ngiphinde nguzwe nakuwena lo we-propaganda ukuthi i-propaganda what is it mean i-propaganda especially kuthina as young lions abanga-understand ukuthi i-media how is it work and how it's i-propaganda destroys indlela thina esireceive ngayo izinto from the mainstream media ngoba yesterday I saw abezindaba bekhuluma ngokuthi kune shortage of teachers but uma uzwa o representa leyo ndaba leyo uyathola ukuthi othisha from 2010 baningi othisha asebekwazile ukuthi bethole icertificate and siyakubona lokho eMaritzburg bakhona othisha baba usihlalo
abakhankasela ukuthi bafuna umsebenzi ku government but abawutholi, kodwa i-mainstream media yona iyakwazi ukuthi isitshela ukuthi kune shortage yothisha. Siyabonga Mhlonishwa. No siyabonga comrade. Uyazi i-contestation enkulu kwi-society ukuthi ubani oyi-influenceayo icabangani, ifuneka mayicabanga kanjani. So largely siyamanipulathwa ngama-platforms akhona ngoba ama-tools of communication and propaganda influence asezandleni zabelungu, awekho ezandleni zethu. So the media fraternity all in all ile yabelungu, so ikhuluma i-agenda yabelungu ngoba kufanele maku-influence thina to think in a particular way and to view izinto ey'thile ngendlela ethile kodwa ezosutha bona. So enye yama-challenges leyo ofana masibhekane nayo. So leli phuzu lakho liyahlangana liyahlobana nephuzu lakho lokuqala. Angiqale nje ngokuthi mina ngiyinhlobo endala bakuthi ngazi wayilense kwase kufika ne-TV at some point and so on. Now so anibobonga yona le ntokazi kulezi zinobe ngicabanga sambuza hey isebenza kanjani le nto engikhuluma ngayo yo-TikTok washo ngoba anginayo ngisho nayo TikTok. Mina ngabona ukuthi hayi sengidevelop futhi sengifunde ngempela mase ngino-WhatsApp nawo ngisandiba mhlawumbe ngineminyaka emingaki 3-4 less than 4 years actually ngisebenzisa le nto yelokuzane ye-WhatsApp. So sengisho ukuthi nami ngiyafunda isifundo esikhulu nje le nto ukuthi awukanti ibaluleke kangaka le nto yokuba nale platform yokuthi sibuye sikwazi ukukhuluma ne-ordinary membership yethu yomkhonto. Yabo sengitholena nokuthola ukuthi hawu bakhona futhi kanti nabanye bethu kwi-membership ye-organization abacabanga ngale ndlela engicabanga ngayo. But besides ukuthi khona la sivumelana khona, ngiyafunda also ukuthi regardless ukuthi ngu-national chairperson at this particular point and at this level, kukhona abantu abacabanga ngendlela ethile yoku-improve ukusebenza kwe-organization. So inhle kakhulu loo nto ngokubuka kwami lena comrades iyona nto ezoyikhulisa i-organization, iyona nto futhi ezoyenza ukuthi ibe strong. Le platform efana nale izokwazi also counteracta these other negative things ezenziwa kwi-mainstream media yokuzama ukushaya thina njenge-MK. Ngoba iqiniso comrades nanti ukufika kwe-MK kutatazisa abantu abaningi kakhulu, kwabagulisa futhi lokho namanje kusabagulisa. So kuzanywe ngayo yonke indlela yokuthi fanele ibulawe i-organization. And I'm sure kunenqwaba yabantu abathengelwe nje ukuthi basebenze lo msebenzi ukuzama ukuyihlanganisa bayiwitness i-organization. So nabo bayamangala ukuthi yazi impela nayiqhubeka isihlanganisa unyaka isikakhe nama-structures formally no-constitution and everything else, and iyaqhubeka nokuthi i-roll out into yokwakheka kwama-structures on the ground in provinces, regions and sub-regions. So kubongeka kakhulu lokhu, nami ngizoyibongela kuyo le ntokazi uNandi ngokuthi uqhamuke nento efana nale. Nami ngiyaqala ukuyisebenzisa kodwa ngiyibona ukuthi ikahle kakhulu thola ithuba lokukhuluma nama-comrades. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Njengamanje siku-10:28 isikhathi. Che, ngicela ukuzwa ngawe, kusele abantu abawu-4 kwilokhu ngani. Should we allow them ukuthi bakhulume bonke kanye kanye and then you sum it up? Hayi ngilale ngibasibalalele. Okay. Feleba, ngiyakuvumela mina baba. Feleba, ngisacela ukuthi ungene uthi nqampu kungene uMisa kulandelo allegedly, then kuzogcina uDawuduna. Ngiyabonga.
Sanibona Bingelele. Yebo sawubona. Nonke sibonge baba uNhleko ukuzivakashela. Singabantwana bakho siyabonga kakhulu inhlonipho yakho kakhulu enikwenzayo siyabonga. Ukuhlonipha nje isikhathi no understand isikhathi. Akusezokuningi engizokubeka nje. Engizokucela nje baba mhlawumbe njengamanje ukuthi mhlawumbe lokho okubekiwe abakade bekhuluma nikuthathe baba nikuxoxe futhi ngoba kuyikona kahle kahle ithina esazi ngezinto esila sithina futhi esikwazi ukubona izinto nani mhlawumbe nisuke nibhizi lapha okunye nithola ukuthi anikwazi kodwa ithina esikwazi ukuthi sibone izinto so ngicela ukuthi nje nikuhloniphe nikuthathe nidiscuss futhi nikuthathele futhi izinqumo nokuye nje ukugcina ukuthi bandla siyacela ngoba thina esihamba la ebantwini siyacela ukuthi umkhonto awenze awusenze isibonelo kubantu kakhulukazi abenza izinto eziphambene nomthetho oyiqembu nento eyasenza isijonele leqembu abantu nje abakhohlakele nabenza ukuxabanisa eqenjini siyacela ukuthi usubone umthetho usebenza andikona lokho ekolungisa ukwazi ukulungisa kukhulise futhi iqembu siyacela nje ukuthi lapho ningabi nokwesaba lelo nisithembise kona ukuthi akekho umuntu oyoganga ngokusebenzisa iqembu siyacela ukuthi kusebenze ngoba abantu badinga ukuthemba abantu balandela into ethembekile nethembekayo so siyacela ukuthi kungabi khona ukusaba nabantu abakhuluma nje izinto ezimbi ngeqembu bebeqashwe ngaphakathi siyacela ukuthi kulungiseke mina nje ngokwami ukubona lo mama osempumalanga angeke kufihle hayi ngoba ngichemile usiphoxile nje kakhulu into ayenzile ayinhle neze so abantu abanjalo kuyadinga ukuthi bathathe inyathelo kungathiwa ngoba ube into ethize eqenjini ethize noma ufaka amandla angaka bese kuthiwa uzoba mhlawumbe kutholakala ifavor umthetho awusebenzi ngokufana ngiyabonga kakhulu angiqondile ukubambezela ngiyabonga nje ithuba ngiyasiyacela nje kakhulu ukuthi osekukhulunywa abantu la bonke abakukhulumile siyacela ukuthi nikubhale phansi nikuhlale phansi futhi ukuyise phezulu mase nihlangana isigungu nikukhulume ngiyabonga inkosi nibusise yebo Siyabonga. Siyabonga file basicela uhlele ngezansi Misa sicela ungene mama. Let me take this opportunity ndibulise baba uNhleko noSesinanda. Ngumisa from Eastern Cape. Bengifuna chair indoba nike nijonge as MK into yase Eastern Cape. Sikwi public platforms sishumayela into yomkhonto but Eastern Cape MK ayimove. People on the ground bafila ingathi bashiyeke ngemva. People on the ground bafeel ingathi MK ayibahoyanga bona bese Eastern Cape. Into embi ke into yoba sizawufika ko live sivula live kuze i70 yabantu ifuna ujoin iMK bazayijoina and thereafter kuzawenzeka ntoni. Akukho program Eastern Cape bayafuna usebenza we don't know into yoba mabadibane nobani zange sabona kwanto eyenzekayo ne-MK e-Eastern Cape. They don't feel represented. They don't feel into bahoyile. Mandezo umzekelo into yamabhida Eastern Cape ayihoyanga kayihoyo into yasamabhida because bathi nizashiya behind. Akho mntu uzawuza kuthi athi okay i-transport asifumaneki okanye funane yani imali okanye enzani ngehlobo. So we are feeling left out as the-Eastern Cape. i-MK asigetyanga ndizawuthi i-Eastern Cape i-MK ayishiyanga ngemva. Iyayifuna but ndizawutsho into yoba ayihoyekanga ngendlela abantu abarhalela into yoba ihoywe ngayo. We have the prominent figures who want to join iMK Eastern Cape but akho kwanto imuvayo ababona into. So siyacela si-Eastern Cape as ezinye provinces zikwazi ujongwa chair nathi ke sihoywe besenazo by-elections nathi besenazo by-elections bekunzima by-elections in PSG awuyazi into yoba ma-communicate nabani naxa ucommunicate nalona akayazi into yoba makathini or makuthini. Not that i-ground forces aziyifuni iMK. So ndiyacela ke national chair into yoba ikhe ijongwe iqalasele into yase-Eastern Cape ne-MK ngoba uba sisebenze si-recruit abantu emva singayazi loba masithini ngabo yeah bendifuna nje ndicelela loo nto. Siyabonga kakhulu. Siyabonga sisi. Inkosi. Allegedly ngisacela ulandela.
Cela ukuthatha leli thuba ngibingelele mphathi wohlelo. Ngibingelele nakuye ubaba uNhleko. Usihlalo wethu. Ukhulumayo ke uphilani kahle wakabuthelezi. Baba uNhleko siyabonga leli thuba osipha lona ukuthi ube nathi la kwa TikTok nokuyiyona into esesayibiza ngeTV yeMK ngoba i-mainstream media isivalile ngaphandle. So manje sabona ukuthi thina asisebenze khona la. Kepha ke okubalekile kunonkosazana ongenilela uMamzolo wakhuluma indaba yaseGauteng nebhlungu kakhulu Sihlalo ngoba la eGauteng ngiyacabanga ukuthi ngizongixolela ngisemgwaqeni kahle kahle ngime nje eceleni mhlambe kuzozwakala umsindo wezimoto Sihlalo inkinga esinayo eGauteng ekhulunywa uMamzolo iyasihlukumeza kakhulu ngoba ngokubuka kwami eGauteng ila esasiyothola khona cishe amavoti ukudlula wonke ama province ngokubuka kwami kepha ngokusabothajeka abantu sithi thina sikhomba indlela eMpumalanga bona bebe bekhomba eNtshonalanga kodwa kube kwabantu abaphambili embuthweni okuyibona abakhethiwe ukuthi balide eGauteng kodwa yibo futhi abacindezela eGauteng ukuthi eGauteng bayisuppress ukuthi ayingatholi lento esikhulume ngayo thina kubantu masibacela ukuthi abazovotela iMK ayingakutholi lokho kubhlungu kakhulu uma bebekhuluma abantu ngiyaye ngiswele nomgodi okucasha ngingazi ukuthi ngizothini abanye ngihlangana nabemoli bangimise bathi hawu naze nasibize lubala kule MK yenu kungani uma ngabe kuyizinto ezinhle ezifaka nathi ebese thina singakutholi ukujabula kepha uma ngabe kuyizinto eziphakamisa iqembu niyalidinga usizo lwethu nithi asihambe siyovota so okubhlungu kakhulu ukuthi bathi sebeyenzile le sabotage abayenzayo ebese bephinde bethuma abantu ukuthi abakhulume ezidlangalaleni ukuthi ke na hawu iMK kwathiwa kiwe endaweni ukuthi akwangakhishwa amabhasi akwangakhishwa ikipa okwenziwani labantu laba abakhuluma kanjalo iningi labo bathunywe yibo futhi labantu ukuthi abantu abayibheke ngelinye ihlo iMK so siyacela Sihlalo ukuthi njengoba kuzodlula lo mcimbi waseMabhida thina selokho sigijima Sihlalo sukela kungakavotwa ukuze kube namhlanje asikaze siphumule thina nje la eGauteng nabafowethu la besama TikTokers ngicabanga ukuthi indawo eziningi siyazihamba lapho kusuke kuthiwa kuna something khona asiphumuli namanje asimisele ngokuphumula siyacela ukuthi na ku leadership yethu akungabi bikho ukuphumula ku national beke besilungisela indaba yaseGauteng sicela kuwe njengosihlalo ukuthi le ndaba wonke umuntu esizomthola ezama TikTokers eza la ku interview we will keep on talking about this point because it's actually I don't know it's hurting us more than anything else uyabona ukukhuluma kwamanye amaqembu ekhuluma kabi ngeqembu lethu we fight that we win but leyo ukuthi silinyazwa abantu abangaphakathi emkhontweni I don't know ukuthi how are we going to win without leadership ukuthi easy leadership ikwazi ukuthi isilungiselele lento le abantu abaphethe eGauteng hayi basilimaza kakhulu so akukho indlela enga-expressa ngayo le point ukudlula lento engisho njengamanje ngicela ukuthi ngingadli isikhathi ngoba sekubeki ukuthi kumele niye ku press briefing kodwa nje wonke umuntu ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayibekile le point nami ngithe angize ngizogcizelela noma bekukhona ebengifisa ukukhuluma ngoba bengingazi ngesikhathi kodwa nayi point ebalekile for thina Gauteng people ukuthi abantu siyababiza emkhontweni abantu bawuthanda umkhonto kodwa kunabantu ababavimba ngisho sekwenziwa ama-by elections abantu bavimba abantu ukuthi abavotela umkhonto sicela ukuthi sinisilungiseleni lokho babamhleko siyabonga Sihlalo sicela ukuthi njalo uma ngabe ulithola ithuba niveleni nikwazi ukuthi ngisondele abantu nizokwazi ukuzwa ikhalo straight from the horse's mouth ngiyabonga bamhleko ngiyabonga Sisinandi Yebo siyabonga. Siyabonga sicela ukuthi wehle allegedly ungene eDawuduna and then bese siyavala because iyaqala manje kumele sihambe siyonibonisa yona so nina nizoqhubeka nibe no live from 11 ozobuveza i press briefing ngicela Dawuduna ungene
Siyabonga kakhulu. Mina okwami nje ukuthi umkhonto siyawuthanda, abantu bayawuthanda futhi. But it's very difficult to find a leader yomkhonto la ungakhona. Some of us are in strategic places la umkhonto can succeed very quickly. Abantu bayakhuluma ngawo. All of us, we are not politicians nje singabantu, but it's difficult ukuthola i leader yomkhonto la singakhona. So i-suggestion yami Baba Mhleko yethi ku website yomkhonto kube ne link nje ye page eli1 ethi know your MK leaders, bese ithi Gauteng isho ngama regions kuthi number 9 call this leader, then we will be able to direct people accordingly so that we can then accelerate indaba yabantu ukujoina umkhonto nokwazana nokumobilize. So i-suggestion yami nje ukuthi i-page elilodwa ku website elinama contact abantu aba strategic. It's tough sina sifonela abantu aba wrong ama numbers wathola nje la ku TikTok, but i-website will be a reliable source of information. So bekuyi contribution yami leyo. Siyabonga Tawuduna. Che. Siyabonga kakhulu comrades, ama inputs wenu ayasakha. Namhlanje ngizolala ngazi ukuthi ngikhulile. Ngikhuliswa imibono eniyibekile for an example. So clearly the challenge efuna sibhekane nayo njengoba sakhi organization establish organization. Wakha isikompilo lokubumbana nokuzwana ne organization ethi ingeyabantu. So that's the culture okuzodinga ukuthi si emphasize kuyo. Ebese silwa nezinga lobudlwembe elibuye likhule libe khona phakathi kwethu. So omunye ucomrade jebebeka nje uthi for an example, one of the issues as directwe kithi njengabantu be-national leadership ukuthi kudinga sibe decisive la izinto zingahambi ngendlela ecorrect khona, ngoba ngeke uyirun a value organization ngaphandle kwe-discipline. So i-discipline becomes central in the development of the organization nasebyakheni. So iqiniso lemsulwa lelo futhi ngivuma kakhulu ukuthi ila silekha khona kulezo zinto. So ufuna silungise lezo zinto. So ngiyayibonga kakhulu lembono si busy njengamanje khona ucwaningo esizolwenza mayelana nesimo sama-by-elections, ngoba kuyadinga senze analysis ukuthi yini le yenza siperforme ngalendlela esiperforma ngayo kwi-level yama-by-elections. Singaba ningani izinto ezikhona lapha. Ke ngifanekise nje one of the things esayithola eMzumbu ukuthi kwasuka abantu besuka kwenhlangano esibizo ukuthoka ko lama community abuye zangala. So asuka ne-history ngale yokuthi bebenza ini, besebenza nabantu emawodini abo kulezi ndawo zasemzini. I-outcome ke yasisho-ke kodwa ukuthi abantu babona kanjani ngendlela ehlukile. So isifundo esikhulu lesi kithi ukuthi asingabi nawo ama-assumptions ukuthi ngoba kade lokhu ngala therefore songabuya uzoba ilonto kade uyiyo ngayizona ngapha emkhumbini. Asingahambi kanjalo. Empeleni thina sifuna sifane nabantu asebebhajatisiwe basebesalwa kabusha. So zonke izinto zethu iqala phansi. Nami la ngisuka khona nje angibheki nokubheka emuva ukuthi konje ngangiyini ke khona therefore ukuthi kufanele ngibe yini ngapha. Angibheki nokubheka emuva, ngazi ukuthi nje intsha yonke into and therefore sonke asambe ngalendlela ukuthi masambe ngayo ekwakheni i-organization. So ziningi izinto nina comrades okuzodinga ukuthi sisebenzele phezu kwazo. So le analysis soyisherisha ke nama-structures wonke na wonke ama-comrades uma sesiyiqedile ukuyenza le research ethi nje kahle ngoba izosiza lo research to inform into ye-election strategy sethu towards 2026 and even 2029 for an example. Kodwa ngibonga kakhulu leli thuba, ngibonge nje i-contribution yenu
nemoya wenu wokuthanda umkhonto wesizwe, ngoba uma uthanda umkhonto wesizwe uthanda abantu bakini. Akukho ukudlula lokho. Uma uthanda abantu bakini, uthanda isizwe sakini, uthanda intuthuko, uthanda inqubekela phambili. Siyabonga kakhulu comrades. Siyabonga Baba Nhleko. Ngisacela ke ubatshela ukuthi ngempela bazokubona lapha yana Moses Mabhida ngesonto, abantu beze bayigcwalisa iMabhida. Ngiyabonga. Kodwa hayi ngoba nizobona mina ngazathi ngumuntu othizeni obalulekile. Cha, okubalulekile ukuthi sinalomgubho womkhonto. Sonke sibambe wona umkhonto, siphethe ikhwa, sibheke khona eMabhida Stadium. Asipheleleni bantu bakithi. Labo abanye bethu kuma provinces abangenayo transport, kodwa bangazama ukuthi babe namandla ukuthi beshe beze eMabhida, abeze eMabhida. Bese kuthi ke thina ke esikhona kule province asiqoqozeleni abantu bakithi bangene etimeleni, bangene emabhasini, bangene ematekisini, beze eMabhida. Usuku lwenu lolu bantu bakwethu, usuku lwenu lokuvuselela leli themba esinalo lokulwela abantu bakithi nokuthuthukisa izwe labantu bakithi ngenjalo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu makhomanda, sesiyanivalelisa.